Naragsakngal daw kada kayo amin sapay kumata na salun at kayo akanayon. Kapadasan man ni Kabsat Marta sa napudnanagan ti may drama ita dito'y manang biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, nabara pa kablaaw kada Joseph Akasitong Sabado dita Ambukaw, Santiago City from Josephine Sabado. Ni Ramilin Murao dita Abu Dhabi, Dubai. Kani Mrs. Dayan Miranes from Melinda. Kastimanti ko na ni Kabsat Marta. Dirman ang biyanang. Adda ka aruba kapasaray apalak. No adda makita kan kwa na ti kayat ko kasjayak mat. No mabalin, jak kayat tagpaatiw ta panagriknak kat nalalaing, napimpintas kan nabakbak nangak ngam iso. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ano lakay? At damot din katulong dabiring akaaruba. Kahit anya ko mano adan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan. Anya ko matibibiyang mo aya. Anda nga rod kwartada pagbayad na iti katulong. Adado lang amang ti kwartata ngam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon, Marta. Di ka man nagpaatiwain. Ado man nga ibagbag-amawn. Kagpay sumag. No kaya na kag pinakita kami iti pasbok. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya ka matin? Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mo't umnaw nga ibagbagam. Jak mo't kayat akanunungan ti mading aramid mo Awan pa'y ganas mo kang kamag. Iso nga rod ang nagasawa ta tap na agkakampita. Saan mo't ta kontrabida ka mo't? Inkaglotaw tanay, malimanay. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, nanang. Nakaawag kayo, mat? Uwan anak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga minan, di pa nagkapsot ko. Kan oray ti amam, ado matan ti rekreknaan na. Kasla marigatan ako ngagtrabaho iti unag ti balay. Ikat di yo pilitan tiyag trabaho no di yo kabaalan. Kapilitan mo nga ron ngagtrabaho, aktawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabain ako mamang ibagang amok matkid di aman nakaawat ka, nasingput ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema na ita. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo. Wan, siyak ti makaamo anak ko. Adaw ti masapulan ababaunan dito. Ala nga rod, makamu kayo ngagsapol. Tanay, adda akat nga rod dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunan. Una nang, tapno adagloto iti kanan nyo. Kan mangilabay ti kawusyo kanitatang. Ay naiman nogutan dyan anak talakay. Mangalata ka nun iti babaunan ta dito'y balay. Kunak tupay ka ita di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin nagpaatiwan ka ni Bering akaaruba. Ay, awan pa kibyangan ni Bering iti day tabanag. Di mo man iramraman iti saritaan day jay. Tamasuronak no malagip ko ti binulod na blender ta. E din sublina nadadaalan. Oray ko man no sinukatan na. Ay na, nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas, isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala, rumara mga raw, tayo nakagsapol itagbalin na katulong. Tanay, marigatan ako ng agdalos, aglabak naglutaw. Kaya't kumutan taginan na. Aginan na kamutan ngagpasada. Uray tadaman ni Ronnie nga anak tayo abroad. Saan natabaybayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaalak pa'y tagpasada. Sayang tikita kiti inal daw. Isupay paggatang iti masapsapol diti balay. Di tay panamnama amin ka ni Runay ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iti balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya.
Katwan mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad ka sa nungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana. Agi stay inak, when no, stay out. Stay in latan. Tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Alang nga rod, da kayo ti makaamu nana. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, talya. Kaano la itay daldalusam tinatang ngay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun-gunay ko, tata. Kasta at imayat ababaunan, alis tong aggargaraw, saan na naginad. Kababain mo ginad-ginad nga trabaho Mala, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak betang. Apay dayjay. Kasla naapgad jay luto ni talya, bakit? Kan medyo nakusal jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inanger anaimbag. Kat imbagam ko maitay kan kwa na, ano? Mabainak met nga raod. Ta siyempre, damdamo na pa'y laeng ngagtrabaho. Ang mga numaupay. Mala, bayam, tasyak to ti mangibaga. Nangal-ala ka pa'y lang kami ni tibabaunan. Kabaalam mataglutaw. Laim-ibas pa'y tilutom ang amisaw. Mabanogak nga ro din ngagtrabaho dito'y balay. Di nakla maawatan mutten. Kaya't kunti agina na. Talya, hinton maminsan di munton apgadan ti timpla ti lutom amasida Naapgad ayan nana. Saan mat? Natamnay tupay day jay ti kunak. Pasensya nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto kay tinapoy, linayam ana imbagan niya. Kano natangkan ti karne ang analayng atane. Kurang tingay pa may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak mo't nga min mabayag amaluto ti sidaan. Nugumatgatang kayo iti karne, pilyin nyo nga min mo't tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yo, iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la itilinay dayjay. Gusto mo ti kunak nana, ta inurasak mo't, tano agluto ak ijay balay mi, saan mo't akas jay? Wano, jay bagasyo nga tanana. Madinsa jay bagasyo. Sukatan nyo. Aniya? Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaaklabasit, mabanog akadagusan. Ikatagi na kayo lang, Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di magmakaluto tinasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksad. Pasaray makusil pa itinapuya lutuan na. Bakit bagaan nyo, Ananang? Ibagbagak mat, ngam natanggan ti ulo na. Agpakalaing mat. No kastamot laeng, sukatan yon. Sumapol kayo ni tisabali ababaunan nyo. Ay isaan, apaan nak, no ikatag. Kwa, nayunak sa laangan anak ko. Mabalain. Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan ti swelduan nyaw? Sana bali ata sano na dakal ti sweldo datag bingay damot iti trabaho. Eket, ala makamu kayo. Napatag kayo kanyak nanang. Iso di kay mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipaay ko amin na kayat yung. Hello, di mo't sikat ay sigod ababaunan ni Georgia? Ay, una na. Pimanaw akon. Tawan ka no pang swilduda kanya akon. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang kao. Agbirbiro ka nga ron nana. Di mo't nalaing kang aglutaw. Ay, una na. Kano siyak tayo ayaban datong galadapas kan. Magustuhan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok, ijay balay may balasang kaw. Agpaysaw, kaya't ko ata nayawan trabaho kita nana.
Adda babaunan men ngam, di na makabailan taglutaw. Urag luto lat aramida medya balay. Ay kawan na, day talagayam. Kaano na? Inton bigatan, ano kaya mo, Janet? Itakit din ta sumurot kada kayon nga gawid di balay yun, nana. Ay kawan na, mala, agkuyog tangarudan nga gawid, balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Ag tinulong kayo iti trabaho dito balay, wan. Ni, nasaya at adan ka duhak, nana. Wan, si kati para dalos kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw. Ay, wala, nana. Ne, agluto laang taramida ka. Kasta laang titulagan ta, nana. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damot gaya mon babaunan nyo, mare. Aywan saan lamay sa duwadapay. Ha, ne. Agasam man. Imbag man, tada pagpasweldo yu kadakwada, mare. Ay ka siyempre matabiring. Anyat serbina nga dyan anak ko nga da Java Road. Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnamay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulaangan. Tapno makaina na kami anaimbag. Ay katmayat, amare. Uray di anak ko. Iso tinangibaga ang mga ala kami iti babaunan mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Saan akayat di anak ko ngagtrabaho ak. Ay oray mo di anak mi Numabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ingamjak imanugot. Anya, nagadun nga itatalo. Huwag nga rod Kabalan na kanumaswilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmade. Ha? Medyo dakkel mga mintisweldo dyan anak ko Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod ano kasta, mare. Ngamsyak, maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ichay. Iso ano pumigsaak, oray pagawida ko hindi katulong me. Takaasimot ti anak ko. Iso pa'y apagkastusan na. Ay, no dyan anak ko. Barya na lang at isusweldo na kadagiti babaw nun may. Iso nga one problema kan kuana. Apay ngay asyap ti pabasulam. Si kamat tinangitin ang kadagi dyan. Nay. Kano si ka? Aglibak ka pa ilang. Ay, sus. Apay dagi jay ngay. Agap-apa na mo tinbakay. Bye-bye dita. Gagangay na. Agab sa tupay katagapa. Dagitando kat saan nga agkabkabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan ta ang mga nuag kinabilda. Natangsit ka gaya, ma. Atay ko! Ay, sus. Agapadan na talaga. Ay, agpinungat dan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawatan napigpig sa kang gamsyak. Mga lakay di sa nga timbaan numon tay sabwag mo kadakwada tapno agtalnadan. Mala, mangantayon, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan nak si ka, Janet. Kuskusilapan kaya mag. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta, Janet, ati bagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga Anay ko, agram ka na. Anay ko! Ay, naagtal na kayo man! Anya kayo matay! Gusto na italkunak na, di kang pinungo! Anay ka na! Di nakiraman na pungotan na! Tibok ka! Aglisi ka, tapos di ka may ramraman, nana. Timat! Anay. Papanawa mi dan. Nagkunang kami na mga lakay ti doa babaunan. Anay ko, nakaramutan pa'y tirupak, nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo mutla ang naita
Agraraman ka kamain. Ni Janet lang ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. Ni matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawon nyo. Agbati ah. Dua kayaw, apo manaw. Awan, nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Biring akaruba. Kahit anya ko maita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsi ka ah. Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmaneho. Agsoro ak ngagdrive. Isoro nak. Ay, sana, bakit kan? Narigat ang makasuro ti bakit. Basta, kayat ko ti madaan itilogan. Ura jay saglalakalaeng. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Ah, amo na matandag maneho itilugan da ito'y abakit. Papanam ko nak. Kwa, ijay ilay, nga madarurayag. Ay, umay ka kumalumuganan. Agpaili akmat laeng. Ay, sana, ang tadarurayag. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa rin talugan na nang tawan pangkastayaw. Nungay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Jak kayat kada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa eh. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot na nang. Apayakas tati tsuram, aglaladot kamay. Napaay ka? Saan anapat ganti kid daw mau, ijay anak mau? Ay, masuronak nga rod. Nalaing mangagmanehon day di abiring. Akit, umapal ka manan, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapoy ti kaapal mo, iti sigod na karibal mo. Agtal na ka mamag. Karibala sasawam mag. Kat isumay, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar ti sigod anubyom. Tila salsalawasawam. San mo't Nalastog day jabaket, iso akasursuron ko. Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na ngamsika. Isuro nak tumang kiding agmaneho. Nalalaingak mo lama kasuro ang miso. Lungba ak to day jay nadalugang ko. Ay, masadutak. Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mutlat lugan mo nga imanihaw. Agraraman ka mag. Kadantulat taa. Makagatang ak to itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day ja abireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan yo baraw. Wala na. Sukatan mi man iti dakdakil. San kami ngaminin nga umanay? Ay sayang, nada kumakwartak gatang kun. Ay, bagay yun na dyan, nata, automatic na dyan, kung napintas pa ay. Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kayat mau. Ay, mabalin mo ta na. Ang down kayo nga roda. Sige, sige, manungay ti down ko barok. Anaw, mabalin ka numot hulugan jay lugan ni Siriakaw. Mabalin ahulugan. Kahit, anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya? Ay, di ka man. Kung nga ron jay anak mo nga aguray pa'y na talugan. Apay ay ang agpilit ka. Sana bali at ahulugan mo't. Kan saan mo't unay anangin na dahi jay tasikanhan nga rod. Sanay, gastos lang na ita. Nagano ti repair na jay alugan. Kadaanan nga min na jay. Sukatan data, ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair ijay Nay, apag-isaw, ni Rooney ti umawag.
Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. At da ibagamikan ka. At da kami naglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Kathulugan ka no. Diyay lapag down ti probleman. Bayan nyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni Timabiit. Ha? Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawitin na kami na trabahador. Aniya! May cut kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Aniya! Nagawid nga ro anak ko kat nabayagan na istambay diti Pilipinas. Sana na nagsubli ija abroad, isa nagsapula nga ni ti trabaho na iti lugar mi. Aging ga nang asawan, katitadan bukod na a pamilya. Sana natungpal tarapaap ko, isa kukwaklatan ti umapapal iti padak abaket akalugara. Alakastan, tigayim mo, Marta. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagaya makablawan ditunggal may sa itinaragsak nga oras kanal daw yo amin nga awan labas. Welcome kayo manan nga agbuya ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Aida sa napudnonagan, ti may drama dito manang biyanang, ngam sakbay na, nabara pa kablaaw iti amin akara ang family dito San Nicolas, Ilocos Norte from Jonna Marie. Ni Honey Babes Domingo dita Vegan, kani Henry Gelasio. Kas naman ti kunani Kabsat Aida. Dear manang biyanang, dahito yung kapadasak kat Jaktopulos malipatan iti tong palbiag ko. Tari gagayak launay iti madaan iti anak. Tan nabayagan ngagdandan na kami iti hasawak, ngam di ka maparaburan iti anak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ansel mo lakay. Sumurot ta kada Elsa agayom ko. Bareng maadaan tamutan iti anak. Apay, papanan tayo aya bakit? Mapantayo nga rod iti lugar ti kasinsin ni Elsa. Tada kano nalaing amang ngagas ijay. Maagasan na kano amin. Kanda gitay saan ang makaanak akas kadata. Maikan na kano iti solusyon. Anya? Alan alakay. Bareng agsikuga kon. Ingkagrubwatan. Uray di ka agdigusan. Agsukat ka lang lakay. Dito'y kano ti pila dagiti kayat na ti maaddan iti anak. Dito'y tang agpila, Selmo. Nay, babakit mo ti kaaduan anak kapila dito? Ay na, uray bakit? Basta agbinulan pa'y laeng. Adda kano posibilidad ng agsiko. Kasta mo tinadamag ko. Ha? Ay no, sapay la ko mata maaddaan tan iti anak lakay. Anya ti adda dito eh? Doktor o ano anya? Tsaka mo basta mangagas ko na damot. Maamuan tanto no madamdama. Nay, anya dagito adda dito'y lamisaan na nakabutilya, Aida. Agas mi dagita ka ni Selmo nanang. Inuman mi, bareng maaddaan kami iti anak. Simurot kami kan ni Elsa agayim ko idikalman anapan iti ayan ti mga agas. Kahit anyat ko na nangay. Ay padasin mi kano ati uminom iti dayta nanang. Ket kalpasan ti makadomingo, agsubli kami manen. Aya, malangarod, bareng madaanak to ni ti apo ko. Ay na, kailiw kumatan ka ti madaan ni ti apo ko. Wen nanang, di kay madanagan. Ta umadanin ti panagsikog ko. Excited ak nga rodon nga agsikog nang. Sapay la kuma. Daytay kuma triplets ket. Tapno masulit mi ti maadaan iti anak. Uray sana triplets, uray maysa, tinapatag, adda. Ay, awam mo lat talakay.
Namin anuta na nagsubli-subli iti ayan day jay amang ngagas ang awamot epekto jay tinumtumarta. Ala, saan tangag ganat? Dapat check na dilaylaang ti panakadaan tayo ti anak. Dumteng tumat lang. Saan pa siguro nga itat ti umno apanawin? Kaanon tupay ngay, mapanon titawan, bakit kun lakay tanton. Basta di ta mapukawan iti namnama bakit? Tani, pulimin sa ti maladaw ang maadaan iti anak. Takitam ni kabagis kaw. Naladaw ang nakaputot. Pito atawan na nagdenada ka ni bakit na sada na adaan iti anak. Kaano sa bali ti mangmangig ko nga agwarwara sa damag selmo. Saan sa ka no aputot ti kabsat mo jay impas ngay ni bakit na. Ha? Awan pamanaknak iti dahi nga ibagbagada. Isa di ka mamatilatan iti anyaman na mangmangig mo bakit? Ay da, si kaman ta ala ka may sa aninang. Da kayo kan ni Selmo alakay mo. Ay, no kasta. Agpabunyag kan Lisa? Wen, ay na. Igidan min ti pan nakabunyag ta anak ko iti kasangay na. Maikamanon day jay nga anak yu kan nila kay mo Lisa. May kaliman Ay na, imbag man. Nakalima kayon. Gamda kami. Awan pa'y uray maysa. Kaanyat kukuan nyo ngay. Agawaan nyo nga minti aganak Iag-agawa mi mo't ang talagang awan. Nagpakita kayo ni ti doktor. Saan pa Kagpakita kayo tapna mo yu taramidan nyo. Kasta mo tararamidan dagiti daduma. Nabayag adidan na addaan iti anak. Ngami din nagpa-doktor da. Naadaan damot ka na iti anak. Nagsasaruno pa yan. Alang arod, taagpa-check up kamin tuman ngagpaiso. Kawan Idi pala ko mga min ang nagpa-doktor kayo Ang malasang butan nyo taubing kayo pa'y. Makaanak ka pa'y siguro iti upat, 105. Uray may sawan no dwa, basta adda Lisa. Mabalina. Kaslag nervyosak mat ay da. Anya ko mga iti pagnerbyosam. Amangan no siyak ti matakwatan da nga deprinsiyana. Kasano nga data? Ay, saan mo't siguro? Basta agpa-check up ta. Tapno isuro dati rumbang nga aramidon ta. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo, Alang aron, mapantayin tong bigat. Nabayagan nga agpadpa-doktor kayo anak ko. Anyat ko na ti doktor yaw. Adda ka di mo lanamnama. Ay, awan nanang. Anyat kayat mo sa wine. Ni Selmo ti ayan ti deprensya. Isuasaan kami amadaan iti anak. Anya? Ay kasanudaytan ngay. Talagang arudasan kayo ang maipayan iti anak Ay, sapay tarigagayak launay ti maadaan iti anak nanang. Ay mangampun kayo na iti bilang yung anak yo. Hey, narigat ti kasta nanang. May mayat mo't laeng no nagtaod ang mismo kada kami ti anak mi. Kaanya nga rod ti mabalay, no talaga nga awan. San mga rod ang makaputot di asawam? Nanang. Adumot ti kasi ti kasasaad yaw. Nangampunda, ka nagbalin mo ang nasaya at dagiti inampunda. Tadipindi dahi tayo ti panang padakkel dagiti naganak. Ay, basta. Jay agtaod ang mismo kanyak at kayat ko nga anak nanang. Diyak kayat ti mangampon. Ay da bakit nakaturog ka? Apay aya. Ang dapat madlaw ko kan ka. Manipod na duktalan asak ti adda deprinsiyana. Ajak makaputot. Kaslat ti mamnay kamutin kanyak bakit? Tunggal agid data, nakatalikod ka kanayo ng kanyak. Kastoy, ti pakakomportablyak. Isu abay-bay anak. Napakabasulak ti saan ko apa nagputot. Sorry ang amjak na gayatan ti kastoy. Maturog takit din, tani rabiin. No kayat mo, mangampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Saanan? Bambanog laang dayta. Kan, jak kaya ti mga iwan iti saan ang nagtaod kanyak. Di ka mat nga rod maipaayan iti anak, bakit? Maturog tang arudan.
Tauray pagsaritaan ta iti agpat nagdayta. Di kan tulat ta makaputot, selmo. Ha? Lisa, di mo't adda pagtagilakwan nyo ijay ili itinatnateng. Adda ay da, apay ka de. Ay, mabalin ti makisosyo ken ka. Maboring ak ngamin agtaltali na idlatan ijay balay. Ay, no kaya mo, abangan mo di abay ko apwesto. Bakanti day jay. Medyo nanginalaang ti abang nata nalawlawang di pwesto. Alaman, kita ito, Lisa. Nala, agkuyog ta inton bigat ta takitaan. Ang mga numabanlog ka nga glako, bakit? Diyak kaya tamabanlog ka. No, jak ka ba ilan nasisyak di mga laak iti kadwa? Mangtangdanak to. Adamat nga min trabaho. Siyak kumatimang tulong kan ka nga glakaw. Ngam sayang mat di trabaho no agresign ak. Di ka agresign. Siyaklatan ti makaamo iti pwesto nga abangak. Kaya't ko lang ada pa ka kumikumak. Tadyak kaya ti maboring dito'y balay. Alangarod bakit? Taikan kay ti pagpuunam. O anya, kumusta nga iti panaglakom ay da? Ay, medyo nakapsot pa, Lisa. Kastala iti damo, ngam no bumaybayag, umaduntumo lang ti customer mo. Sapay la kumaa. No umadunton ti customer mo, amangan no kasapulam ton ti kadwa. Kabailak siguro nga uray aman kadwak, Lisa. Sayang mo ti pasweldo. Adto yan ti order mo kape, alingay da. Agyaman nak, Mang Ludeng. Oh, ato yan ti bayad ko. Kukuha mong ti sukli. Ay na, thank you Isa nagagita ka mangyagit ti order mo kape, ta kanayin nak ngay kanititip. Kababain mo't ken ka. Nagadayo ti panggigap-gapuam iti kaping order ko. Gumatangak man. May sa kilo man ditoy. Ay, uwawawan, mabit lang. Mala, tulungan kan nga glakaw. Tanay, nagadumat ti gumasangay. Agdigid dandan. Nawan nga rod, alaman, tulungan nak nga rod biit. Tatangdanan kanto, inton madamdaman. Amangan no, da customer mo mat. Awan, manmano tag kapi jayan kota na lemeng amin. Nakapoy ti lakok akape. Isa tulungan kapay laay. Apay no alanak lang nga nakadwam ni ti pwestom ading ayda. Kasanon nga iti pwesto mapagkapian no panawa mon. Isurrender ko na jayod. Tawan mat maganan siya kijay. Nakapoy. Dakdakkel ti maswildokken ka ditoy. Ha? Ay adaken ka dayta Mang Luding. Tano siya, talagang agkasapulan nak iti kadwa. Tani, imadon ti customer ko. Kat marigatan nakmut no agmay may saak. Siya ko ang dalaam adin. Ay da, agsarata yung iti pwesto tani, malamanan. Wan nga rod, Lisa. Aglako kami pa'y tasayang ti mapaglakwan. Oray, aging ga iti alas 9. Ni, rabi iuna yan Adapay nga tagumatang iti kasta nga oras. Adda, Lisa. Ado, iso nga umunakan ton nga gawid. Maudi ak. Narabyan ka manan ang nagawid bakit? Kanayon mo't tanti pa nag-overtime mo iji palengke. Di ka unay agbambanog Isupay ti mapaglakwak iti rabii. Di mo parigatan ti bagim ngagtrabaho, ta dudwata mo, awan anak ta. Sana bale, taadamot kit di kadwak at ang tangdanak. Okay, kumusta di inala makadwa? Nasingput mo't laang, nagagat. Ay, wala naggagat. All around pa'y Oray sa dino, ti pangibaunak, mapanlat ta. Mayat nga rod ano kasta, hanggang no mayat ti kita di pwesto. Ure agikataksan iti trabaho, tapno matulungan ka, bakit? Ay saanan, taadamot kadwak. Di nakpakadanagan. Kun sayang di trabaho. Sayang, dagiti benefits mo ijay. Sa bagay mat kati Hanggang basta saan ka amarigatan Ure di ka ngamin ag-overtime. Agawid ka amasapa, tapno saan ka una mabannog.
Sa anak mo't ang mabambanog, tadamo para lako. Agtugtugaw lak ko kay jay pwesto, selmo. Ola, mangan kan. Tasak pala taglako ay da. Katsika nga, di ka pa'y mangan aya. Madamdama akton, ta asikaswak pa'y nagitagatang. Mangan kalatan. Ay, relax ka, ta sakti makaamon dito yung aglako. Kabalak na ito'y. Alaman nga, Rod. Iturog ko pa'y numadamdamawan. Wen, sakti makaamon dito'y. Ag-relax ka lang, tapno saan ka amabanong, wen. Ni, Aida, Luding, anda kay magayam dito restaurant. Ah? Wen, Lisa. Umay ka kadimot mangan dito eh. Umay kami lag-take out kanila kay ko. Ay, nakita kayo, isong ay nasitgan kayo. Apay, nagkapon nyo, Rabin. Ay, kalkal pasti panaglako mi. Kagapgapo mi dyan pwesto, Lisa. Umay kuman pa kanunmot ni Mang Luding, takasimot. Nagmalmalem nabambanog naglako. Kastaya. Sige nga rin, nakalaan ang order ko. Uy, Aida, adaman damagakan ka. Kat pasensya kan madamag ko na ito eh. Sabali nga may nang timadmadlaw ko. Apay, anya day Lisa. Masansan nga may na makitak ti panagkuyog yu kan ni Mang Luding. Kan, nukas di nga agkuyog kayo. Iso ti para gamitibag mo. Anya ko mga itidakas na itidayta. Kat boy ko nga, Rod. Natural at tulungan nak nga agbitbit itibag. Nasingad kayon sa ngamin una ititunggal may sa, Aida. Gayem nak. Iso di mo ko matagidaksan ti panagdamag ko. Hay, dayta kat timadi kada kayo ama nagsipot. Taikan nyo iti kaipapanan ti amin na makita yo. Ha? Ay, managatap ka launay, Lisa. Nasingputak ngamin nga amo. Kastamot, boy ko. Nasingput kami nga agpadpada. Iso, nasingid kami titunggal maysa. Ay da bakit? Di ka kadimang lukat ije pwesto ita? Itaman pa'y aldawan ka abimangon. Boy ko pa'y lati mang lukat ita. Madiman ti rusok ko. Ha? Ni, apa yan? Madia talaga tirig na. Maulawak. Kan nagpait ti panagraman ko. Ay po, makapabakwar mo ti banglom. Ha? Rumor ka, no? Mapan kag trabaho. Ha? Sige nga ron, mapanakon. Agam, okay ka kadilaan? Ibagam no di mo kabalang tibagim, tauray jakon sumurok iti trabaho. Ay, mapan kakitin. Nagbangsit ti banglom. Kabaulak ti bagik. Nalalala, rumor kan. Alang nga ron, awagan naklaan no di mo kabalang tibagim, taagawid akuan. Nagapuak iti Dr. Selmo. Kat ada good news ko kan ka. Oh, anya nga deta bakit? Masikugak. Anya? Masikog? Ne. Kasano anak pasamak deta? Kat sa anak mo't ang makaputot. Nakaalami ti sikog mo. Kat sika Asino pa'y kumangay? Palsumot gayam ti imbaga ti doktor ta idi. Saan ta ngamin ang nagpa-second opinion? Namati ta adagos iti imbaga na saan ka makaputot. Ang makaputot ka mat gayam. Anya? Oh, apay, saan ka kadian naragsak mo? At dantun anak ta. Napatganon tinabayagan at tatarigagayan ta. Oh, adto'y ti sweldom itaabulan, Luding. Ket, ikaten kamuten kas boy ko. Nay, apay nga yaklat-lat ti panangikat mo kanya kayda. Wen, tasaan ka nakasapulan, Luding. Ket tapno awan may bagbagam, nayunak ti sweldom. Oh, adto'y. Ay, manjak Apay, kastala kalakanakin ka ti mang papanaw kanyak. Kasanong ngay ti relasyon ta. Anya relasyon na sasawamot? Kaya apay, paglibakam na ita, katagpay sumot nga da relasyon ta. Naminado nga rod anay lawan ta. Tangiwat mo, saan man natin lalawlawatam?
Di mo serious day jay. Tasaan ka ngay ayatan. Jay asawak tay ayatan. Nakiride o naklakin ka? Ta nagaram ka kat ngarud kanya. Nagkari ka adinak to sinaan, Aida. Pangasim, dinak pag-aangawan, ta inayat kan iti husto. Addan asawak luding. Basol ter aramidin ta. Isu apumanaw kan. Ket numabalin. Di kan ak pagpakita pa'y kanyak. Nay, naggapwam Selmo barok. Naggapo kiti doktor nanang. Napanak nagpa-second opinion. May panggap iti kinabaog ko. Ah, apay nga asaan mo akadwan ni Aida? Talaga nga ingagarak ti saan anang kuyog ken kuha na nanang. Anya, akat anyat ko na ti doktor nga ay. Talaga sa anak ang makaputot nanang. Napaniknik akong ti amin. Talaga linuko nak ti anak yaw. Ah, linuko. Apay, anyat inaramid na. Umay kayo iji pala inton malam nanang takasarita yaw. Pagpudnuan nyo na sino ti amat ti sikog na. Bareng da kayo ti pangimbagaan na iti agpaiso. Ibagam tagpaiso kanya Aida. Asino ti amata si Kugmaw? Nanang, Di kan makapaglibak, Aida. Ngamin, saan la amay may sa doktor tinakaibaga nga da diferensyak? pakawanan na kumasil mo. Wan, aklo nagbasulak. Nailawanak. Ngam sinina akong dadya lalaki. Anya. O sino da siya lalaki? Kwa, jay boy ko ija pwesto. Kanayon kami nga kadwa. Iso na develop mo tirik namin titunggal maysa. Ngam, jak sineryoso. Nailawanak lang talaga. Kat nag-ameri sa konsel mo. Oo. Oh, nayan tikas tangay naramid mo anak ko. Nakasingsing po ito asawam. Ngam naramid mo tinangloko kan kuana. Sapay nagbunga ti pa nagbasol mo. Kasano daytan ngay. Noy ka nagpahiti. May kadwa gundaway ni Selmo. Tapno masulnitak tinagbasulak. Wano nagkurangak. Pagyamanak. Bagawanan nagkumasil mo, asawag. Anak lang ti kasapulag iti dayjay a tao. Tsak pala amo ti sungpat ko ita, Aida. Tsak mapagsusurot ti panunod ko. Anya ngay, mapakawan na ka diesel mo. Nakapanunot kan anaimbag. Aga brodak. Panawan nak. Kayat ko pala yung matayo. Isong aga playak para abroad. Kasano? Napakawan na ka din. Pakawanan na ko na. Ta, ornusan tanti amin ka data. Mga baruanan tamanan. Dinakdagdagan amang ibagay ti pangadang ko, Aida. Basta aga brodak. Nakapasngay kan Aida, adamit ta ni Selmo ija abroad. Aging ka di itakot saan pa nga imawawag kan ka? Saan nanang? Nabayagan nga in black nak ti asawak. Talaga siguro din akong maawat ni Selmo. Ay, anya nga rod ngay. Awan mabalin tayo. Nadagsin mo't ngamin tinagbasulam kan kuana. Ipakaawat kumatkan ko na nga anak lang ti kasapulak iti dayjay lalaki. Ta sininaak mo tadagos nanang. Nga mapayatinak mawatan. Uray asino mat siguro nga asawa tagsaad iti biyang na. Talaga masakitan iti husto. Ang di ka mapukawan iti namnama. Anyat amam. Amangan no dumteng to ti panawan ang mapakawan na kamulaan di asawam. Ang gingat ka ano ti panagururay ko nanang. Aida, anak ko. Aday bagakkan ka angam di ka kumamasaksakitan. Apay akas tamot ti anak mo.
Kasla saan na normal titigtignay na. Nabayagan na nadlaw ko day tananang. Iso nga pa doktor ko. Kat, ada ka no autism na. Kunakon kahit. Bayat nga minti pa nagdakkel na. Sa bali ti madlaw ko kankwana. Kasi mo to'y anak ko nanang. Awan madakkelan na nga ama na. Tadi na kami mutin paganaano ni Selmo. Akat jepud no nga ama na ngay. Anyamot ti kunana. Amo na ti sitwasyon ti anak mo. Kunak nga rod nga awagak nang tagpatulong ak para iti suporta ti anak ko. Ang saanon? Tama nga no kumaro lang ang ti sitwasyon mi iti asawak. Basta mangnamnama ak ang mapakawan nagtumot lang ti asawak. Kat maawat na matoy anak ko. Kaspud no nga anak na. Nang namnamaa ka mapakawan naktumot lang ti asawak. Kat imimaginak nga iti may sangal daw. Awagan na kat kumusta na kami iti anak ko. Ngam nagkasaang tadyak pulos na uray dayta anapasamak. Tatalagaan ng lipatan ti asawak. Kat jak amon anyan ti kasasaad na ita. Ingka gumaak nga ro ti nagtrabaho tapno adapang biyag ko iti anak ko. Pagbababawyak ti inaramid ko iti kalabas, kat jak to agsarday nga agid daw iti pamakawan iti Diyos. Kat mangnamnama aklata asubyan nakto ti asawak. Alakastan, tigayam mo, Aida. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan, day ta kapadasan, ti may sakabsat, di drama tayo. Manang Biyana! In your nose, para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Kapadasan ni Kabsat Asuncion sa napudnoanagan ti may drama ita kat welcome kayo manan ngagbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay da Mary Rose Romero kan pamilya Romero di Tamaranao, San Mariano, Isabela, ni Jovit Riliera from Jeddah, Ken Mara Sidoro. Kastiman ti kuna ni Kabsat Asuncion. Dear manang biyanang, adamay sa nga anak ko iti kinabalasang sakbayan na ki asawa ak. Imbilang ti asawa kaspudno nga anak ti anak ko. Kat tinulungan na ka ng padakkel kan kuana. Ngam iti nakapsuten ti asawa kat lumakayan, kasla na punas ang naming pinsan ti panagayat ko kan kuana. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Asunsyon, adyat sirsiripam di tatawa. Ay, ni Mari Presi Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat ti biyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin day dasawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan. Adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all, pensyonada. Pasensya ka na. Ta nakurapayak mo't lang amay na nakiasawa ang bakal. Kurang ka kay ti diskarte Adumat ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagdoble kayo di day. Isu nga itatalakay ka nawa na pulos ti pundar mo. Anya nga rod ngay kat adamot ngamin pinagadal ta nga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay.
Ay, bastawan karbangam kang kwana, ta syuman mo laang nebina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman, tawan putot mo, Tomas. Ay, jak amaw na apay kasta ti ibang bagam ita bakit? Kalat mo't latangamina na nagbalbaliw ka. Ay, ura sino mo siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal ta asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan la ka agrayuma. Intun kwan agangkit. Sano madamdama agulaw. Nangato pa'y tibipin ano kwa. Kat siguro nyo nga ipaagas, ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampaylaan, kalakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ng trabaho. Nanang, Ay, panag ko naman ako. Sinaak nga tan. no siya, jak kayat. Tanasingput mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapig sampay laang. Nasingput tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen ang pampanunotak nga road. Nagregat agbali na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to abalda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mga alalay kang kwana. Talaga akas taan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink Salwada nyo ti salon at yukin ni tatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Sukir to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapingam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkapi na. Limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta. Adon, ti pakasurunak kang kwana. Itatalumakayan. Ay nga, unay mo't na tingawya ka na. Sana may kika. Unay madaytan, Tomas. Uyag ka lang nga, uyag. Matay kan sa amatan. Saan pa'y bakit? Adu pa'y atawin ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak na itawoy. Simple nga. Kano nabaybayagan dahi ta nga uyag mo. Ada siguro infeksyon di tabagimaw. Ada siguro nadagsan asakit mo kung saan na maagasan. Awan. Apay ayakas taka mo't asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikaki din. Ay sublikan ka ni inang mo. Ha? Ay unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kitnawan mo't maday nga aramidak kan ka. Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tanunatayan ni nanang, awanan ati pang isublyak kan ka. Apay nga isublinak. Ibagam ti rason tapno maidipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan, saan ka na makatrabaho. Awan urnong mo, dagita ti rason. Anya? Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka caregiveran. Saanan? Una yan. Kastala ang ti kalakanakin ka ti mangisublikan yak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak idi kapigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapo ka na ita sa anak ko na makatrabaho. Ni, damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day,
Nakapasyar kayo mo, Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y ang nakalagip kayo. Waninang, tao may kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isubli kon, tanay, agbababae. Anya? Ay, nagluko kan, Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa'y lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni nanang Asunsyon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpailaeng. Basta isubli kon ni Tomas iti poder yaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kwa kas asawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo ang naimbag. Sana kasta. Baybayan yun no kasta ti kayat na nga aramidin nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan Asunsyon. Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawiyam iti kasto nga aramida. No kasta. Sana pudno nga da babae manakaw. Saan nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ang sakitak. Nauma na mga asikaso kanyak. Ay, naglukon day jay a babae. Agasawa kayo nga road. Rumbang lang ag tinulong kayo ah. Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yawn. No di na kun kayat, san laeng. May kawa aklaeng ta biglaan mo ti panangsina na kanyakaon. Amaw ka may ruwamak tumot laeng nanang. Tila aramidin nyo nanang. Pasit samo lati pa nagbakit yu daitan. Ang mga numakulkulaapan lati panunot yung. Ay na, idi pa'y lakayat ko sinaan di agsyuman kan kanak ko. Itala na ikanak iti turod. Kasla nagmadima ngamin a panunutan. Nga itatasaanin ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon? Jak nga rod kayat agaywan iti masakit. Kumapkapsut ngaminan ni Tomas. Uray ko man numatay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay tun Ay ka, basta di ka mang liplipat, anak ko. Di kan to agliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Wen, nanang, di kay nga rod agbambanok tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya kabang napigsaak pa'y. Agananad ka matitipapanam anak ko, wan. Wen, nanang, uray da kayo agan-anad kayo mataka na yun. No kasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asunsyon? Wan mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Wan ngam ado matirigrigat na iti anang paadal kin ni Bena nga anak kayo. Dua kami ang nagrigat, mare. Isaan lang nga iso. Ay man-manumat ti kasta. No kaano alimmakay kan bimakat kayon. Isumat ti panang isublim iti asawa mi ti inana. Naimbag ta si bibiyag pa'y ti inana anang isubliam. Iso nga rod asinambot ko ngayon subli, mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, mare. Ex-husband mo, kunam mo, ha? Ala, wan, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatidtog ti biyag ti puliti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo akakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasurok met a 90 jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika?
Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, Mare? Tama nagsaksakit mo. Anyat amom nga eh. Ang mga no simple la sakit niya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, Mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya apapalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Una, day tamo ti pagyamyamanak. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamot. Kasla ka mo lagpinpensyon iti dakkelan niya. Una, Mare. Nga madulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mo't iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laeng dagiti itangdan mo. Wan matkit di Malangarod, Mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige laeng, Mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraupan day jay. Saan? Tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat ang trabaho. Lakay kananak ko. Aginan akakit day. At damot na ipensyon ko apangalaan ta iti kanan ta anak ko. Masikuranak ngagtugtugaw di ti balay. Kayat ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken aba ti imulak. Kat, tadakan ka day ta Total, bastante ti danom ijay talon. Wala nga raw. Sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin day jay. Kabalam nga road. Lakay kan. Di mo ipilit no di mon kabailan anak ko. Manangdanak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw. Ta bayadak to no makaapitak. Bareng makatsambaak iti nangina apresyaw na nang. Ala nga roda. Sikati makamo anak ko. Papanam, kumare. Inak man nagpasyar, kumare. Kaduak dagiti gagayam ko iti ifbay. Agkikita kami ijay sentro. Papanan nyo nga'y, Mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga aramatan me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, Mare. Ay saan, Mare? Tadaur orayak nga gabang iti transient ko. Da kayo latyan. Inton maminsan sumurot kamot, Mare. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag, Mare. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello, anak ko. Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasanungay ka-allowance ko la nagbata kwarta ko nanak ko. Nagastos ko nga may tanapang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababakit. Anya? Inton maminsan, ikanyumat ni tatang iti kwarta na Saan na masapol? Adama pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot lati pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda anak ko. Manuma lang kang kanandangay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko anak ko. Sana ko na may si stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, ititinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanunuta ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaya, nanang. Diya ka mau. Awan damag ko kang kuanan, manipod nagsina kami.
jaknap-napan ijay. Ingkay matsarungkaran, Kumusta inyo matidang? Itian niya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, anak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos Agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Saan na masapol day ta urnong-urnong? Ipapas ko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Uwan nga rod baraw. Pakiur-ura nyo pala ang tipurdiya yo awan. Tain ton makaapit tayo iti mula tayo. Uray na yunak daw, titangdan yaw. Awan problema iti day tata. Maawatan mi mat. Ray maglakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Barang makatsamba tayo iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabaraw. Uwan niya nga'y Bena, kumustan tirik nam? Madipay nga rod, Alma. Maulawak, kan agkakapsuta. Ala ka, amangan mo nun nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mat, friend. Ngam, jak manam mo. Banog ko la siguro daytoy. Panagkunak kasapulang pay laang taginan na, Bena. Ngamin no ibusor mo ti bagim ngagtrabaho. Ad-adda ako maro tirik-rik na No apay mat ngamin anaadda anak iti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika ti na kay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsot na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan. Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, Nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numaman nyo ti amin, Nana. Adda ngamin nadagsan asakit ti gayim ko. Anya? Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulan tagtrabaho, Nana? Ay na, anak ko. Una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutun. Sorry, nanang. Kayat ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan nakabailan ti bagi. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsawi ti kasta. Di kidi salon at mo ti panunutam. Agpaimbag ka, anak ko. Saan naksan nga agimbag, nanang? Ngamin, adan iti last stage ti kanser sakit ko. Aniya. Nay, apay akasta tila nga Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mare. Kasapulak ti kwarta, tani. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpayso aya masakit ka no. Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yan na makapanganan na imbag? Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No dakwartam pautangan nakmampaylaan. Sige. Mano ayati ka sa pulam. Ibagam tamang tredak adakos, Mare. Nautangak aminan nga amamok Tomas. Mabaina kun nga umasidagmanan kadakwada. Iso asik hati na panunot ko nga inasitkan. Ay, simart ni Bena. Biglaan mo't ti panagsakit na. Wan nga roda
Jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sige, ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Ta inakpay singiran tay inlakok alaya. Ha, no kasta, nagmula ka itilaya. Wala. Laya, aba, ken taraw, adapay parya, agduduma timulak. Aya? Ay, nagmula ka gayam, na imbagman ta kinabailampay tinagmula. Ay, oy, nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ng agtrabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ah, Ala, ta agrubatak biit, ta inakpay agsinger sa akong to sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapingsa ka. Wan, tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, wan. Saanan, tatang? Iduli nyo kit diti kwartayo. Kadi kay pa'y naik-ikan idi addaak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang, Nadakas sa pulan yaw. Ibagayaw laang ta mangtedak, wan. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taim bilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyaon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti kay ti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nang runa kat kasapulan ni Bena ti pagpaagas na. Tomas, pangaasim. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduwak ang mga sikaaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim, agsublikan kada kami, wan. Iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwan. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iswa kundi pakawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisingnubyan kan kwa nananang. Ngam ni Bena lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga oray saan kan ngagsubli jay. Nanang. Naglalaingan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa ita takasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Oray saanan. Wala nang. Naupayak mo't laangan na namimpinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatan. Ni binalaang ti kayat ko at tulungan. Saan nga roda nagsubli ti asawa kanya kat talaga tinakderan na ti panangisinak idikan kwa na. Mawatak matkit di tabasol kumat. Iti sana nagbayag pimusay ti anak ko tadinan nalabanan ti sakit akimpet kan kwa na. Nagsakit ti panangpanaw ti anak ko kanyak ngam ingkarigatak ngay naklon. Kat ita dumatan ti marikna ka na sakit iti bagik kat nagrigat gayam ti awan kadkadwana nang runa no adda sakit amarikna. Alakastan, ti gayam mo, Asunsyon. Ala gagayam, ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.